che va filmato l'episodio excepcionale della serie OK, che va vedere. Voi che parlano di filmaggi. Natsu? Ma perché Natsu? E on è passato lo sognier! Che vedete? Che filma una qualche banda di pagliasses che i caucarré, potete credere. Che si torniamo? Sapete? Occupato! Oh, ma smacareu! Ha preso lo su a dare che lo cadraire, che lo cluc, e oh. Ah, n'est pas à hésiter, non. Mais sinon, qu'on empreste que disem acobir, che è l'équivalent occitan de Saturne. Ah, il rodage. Tutto ben a lei. Rodage, filmage ou tournage, che sono tre mots differents, mais a cada cop lo rambai. Allez, che mi torni. Tu? Sapete? Ah, ma non, n'est pas un scritto, so. E oh, quand abbiamo un filmage che disem mutu. Et tu, là, ne dises pas arrêt. Lui qui gabi du plateau, che lo realizza tu. Oh, che podem dire t'ave direct tu. Ma d'accord, rai. En tout cas, où c'est qu'à opéra. Che si torniamo? Silenzi! Action! Sapete? Ah, che mi hai desbombato il testo a dar. Ouais, mais ben tu qui me déconcentre à qui ou t'avais là, da Bluetooth, silenzi, action, a cobir, ah, mais quel maquillage qui coule à dar, maquilladour. Eh oh, che cau a due mesi cops, din maquillage, ta sta mei beroi, che disem tabe mascarage ou pintrage quand hem un personnage en particulier. Oh, a cops, savem pas trop la différence. Allez, hop. Silenzi! Action! Sapete, en occitan, che... Oh, no. Lo material a bu preț. E oh, când cau moneda, enta ruda, enta paga tot aquest mund aquí, crumpa la pellicule, crumpa la carte SD, que vam dir o il dia, crumpa lo material també, e tot això que il treball du productu. Ai, que era bona. Oui, che vam parlar de filmage. Il plateu de rodage ne bira pas tostem cum calere, que pot bira hou, que pot bira mau, a cops que completament cabirat, mais eu causa ei segur que si hem tutu dap guide. Action! Que action? Mais que li acabat la meva tirada, la macareu! Oh, mais non! Alors, dincassi, que me'n bau, alat caga! Ah, oh! Non, mais n'est pas possible, encore, Que bande de paillasses d'aquí, voilà, voilà! Terminé! Sai. E après, que cauteria los images e ha lo montage. N'est pas gagnat enquera. Oui, que vam parlar de rodage. Le plateu de... Merde, putain! Je viens de le dire en plus. C'est con. Allez, une dernière, et si ça va pas, on coupera, mais... Action! Allez! Sabete,